sutra vam je obećano. Danas zavapite, danas padnite na koljena, poklonite mu se. Poklonite se mu i dajte mu slavu. Početak mudrosti je Božji strah. To je početak mudrosti. Nemojte ulagati u ovaj život, nemojte ulagati u ovaj svijet. Ulažite u nebo, u vječnost. Da u ovom životu imate život i vječni život na nebu. Jer Isus Krist je rekao, ja sam došao da ovce imaju život i da ga imaju. Ne, to ti ne može pomoći. Trebaš spasenje, trebaš Isusa Krista. Ovo ti ne može pomoći. Krunice, religija, obredi ne mogu vas spasiti. To vas može samo osuditi. Vi trebate živog Boga. Ova zemlja, naša zemlja je religiozna, ali izgubljena, na putu za pakao. Gledajte, katoličanstvo, pravoslavlje. Pa da budemo religiozni ili da ne budemo religiozni? Ne, Bog traži spasenje. Bog traži spasenje. Bog traži čisto srce, ali naše srce je nečisto. Čisto srce. Srce je važnije nego obredi. I kad dođete Kristu, on će vam dati novo srce i novi duh. On će svoj duh. Novo srce nije od kamena, novo srce je mesna. Mesna. Haleluja. Idu u grob. I bogati siromašni idu u grob. Jednog dana neće koristiti ništa, ni auti, ni kuće, ni mobiteli, ni telefoni. Samo jedna stvar, a to je vaša duša. Što čovjek može dati u zamjenu za svoj život? Vaša duša je najdragocjenija. Bog vas tako ljubi da je dao svog sina. Ako Bog nije poštedio svog sina, neće poštediti niti vas ako ostanete nepokajani. Bog od vas traži pokajanje, promjenu vašeg života, od života grijeha ka Bogu, ka Isusu Kristu, da vam oprosti, da vas spasi i nakon toga ćete živjeti svetim i pravednim životom. Jer Bog kaže, bez svetosti nitko neće vidjeti Boga. I vi trebate pripisanu Božju pravdu, Božju svetost, koju će vam samo dati Krist. Ali morate se poniziti. Morate se poniziti. Evo, dođite k njemu, tražite ga. Ako želite Bibliju, daćemo vam. Tražite ga. Dođite k njemu. Ko želi Bibliju, neka dođe, da se. Ako nemaš Biblije, čitaj Bibliju. A nam ovdje je besplatno, besplatno smo primili, besplatno smo dajemo. To je evanđelje.